Ovo je Redmi Pad 2 Pro. Ćao svima i dobrodošli na kanal The Dead Gadget. Ja sam Nebojša i danas želim da ispravim jednu nepravdu. I pričamo malo o uređaju koji je tiho stigao, a planira da napravi ozbiljan haos na tržištu. Reč je dakle o Redmi Pad 2 Pro. Tablet koji pokušava da sedi na dve stolice, da bude kućni bioskop i desna ruka za posao. Pa hajde da vidimo da li je Pro u nazivu opravdano, kao i da odgovorimo na pitanje da li je možda ovo najbolji bang for buck tablet u 2025. godini. Prvo, veličina. Ekran od 12,1 inča je ogroman skok. Sa 120 Hz osveženjem sve leti. Od scrollovanja vesti do najbržih akcionih scena. Ivice su tanke, a uređaj neverovatno lagan za svoju veličinu, što ga čini izuzetno lakim za korišćenje, čak i dok ste zavaljeni u fotelji ili čitate nešto ili gledate klipove. Ako volite filmove, ovo ćete obožavati. Imamo 4 zvučnika sa Dolby Atmos podrškom. Zvuk je dubok, jasan i dovoljno glasan za sve primene. This is the future. U kombinaciji sa ovolikim ekranom, ovo je prenosni bioskop koji ide svuda sa vama. Znam šta mislite. Ko je još slika tabletom? Ali mali osvrt na kamere nije na odmet. Zadnja kamera od 13 megapiksela je tu za, ne daj Bože, i odlično je rešenje za skeniranje dokumenata. Prednja kamera je međutim nešto posebnija. Ultra široka je i prati vas dok se pomerate tokom video poziva, takozvani focus frame, te je slika kristalno čista za one Zoom sastanke ili Viber pozive sa porodicom. Za jedan tablet ovo je i više nego korektno. Ispod haube je Snapdragon 7S generacije 4. Gaming je čisto uživanje, nema seckanja, nema pregrevanja. A da ne biste morali da prekidate partiju, tu je brutalna baterija od 12.000 mAh. To je maratonac koji će izdržati najteže dane bez punjača, što je za nas koji smo stalno u pokretu spas. Punjenje se vrši sa maksimalnih 33 W snage, ali kao dobro poznata činjenica današnjice, propratni punjač nažalost ne dolazi u kutiji. Pravi užitak sa ovim tabletom počinje sa dodacima. Cover sa tastaturom je vrhunski i pruža odličnu zaštitu ekrana uz pogodnost tastature. Tasteri imaju dobar hod i pretvaraju ovaj tablet u mini laptop za par sekundi. A za kreativce ili decu koje vole da crtaju, tu je Redmi Pen. Olovka je precizna, bez kašnjenja i savršene za hvatanje beleški ili skiciranje ideje u hodu. Kako biste olovku lako poneli sa sobom, Xiaomi uz cover ubacio i dodatke za skladištenje olovke. Zaista lep gest. Ovaj tablet dolazi sa HyperOS 2.0 sistemom i Android 15. Još uvek nema nadogradnje na 16. i HyperOS 3.0, ali očekujemo je u predstojećem periodu. Postavlja se pitanje za koga je primarno Redmi Pad 2 Pro namenjen. Za studenti i poslovne ljude kojima treba lagana mašina sa tastaturom, za gejmere i filmoljubce zbog ekrana i zvučnika koji kidaju, za roditelje kojima treba pouzdan uređaj, za celu porodicu koji se neće isprazniti posle samo 2 sata. Kratko, precizno i moćno. Redmi Pad 2 Pro je ozbiljna mašina za uložen novac. Pišite mi u komentarima da li vam je bitnija dobra kamera na tabletu ili možda jači zvučnici ili možda bolje performanse za one gaming sate. I na kraju, da li je ovo best bang for buck? Ja mislim da ima potencijala, ali bih volao da čujem šta vi mislite. Ja sam Nebojša, a mi se vidimo u sledećoj recenziji. Pozdrav!